DZIESENGUNUO Atio Anuno Kabie Niezia Kiche Kabie Niezia Keja Tioi Abie Niezia Tio Shamo Nienu Kimeje Dasho Mu Michi Ritahi Zatiku Grigi Nedi Yesora Teta 268 Geni Nune Besugi Kavor Okilili the first letter. KETSHE KEPHRÜ KEPHRÜ KETHERÜ KAPIEN ZESEAWE HEKO CHEDO
Rasom yetsidi vordin shobamo deri nyo Jesu Kristala yakobu nyo tsidi vor shokeba hakola ketezia kapien zasiya yakobu chedo keroshoti unuzo sheri TSALI mu ndienu no nunne kapie heko zasiya ketze kepenyo fe ketze yakobu mi cheda hije ketze supu kesa nzebali ro nipu heko nunne heko zesi toya ketze no sukonunu heko ratseke sekola ketezie kapie ntsesiya we nipu puti re ketze krukremo ketze kizu zekeseke bati hakem he ketze bono ndiekola ketezie kapie ntsesiya npejewe no nipu hekehu mu hemye liu zo shiri heko gidye thoba ketze heko buti son he shirdi nipu nketsi ke vike sabaya ketze nginunu ke jova ke lie hakongulia ketze hakola nipu npejewe ngukik meje ke krie ki dejashi mu heko bu ti son he sekongulia ketzela npeje nipu heko chedon mhodzunu voria heko pie ke kri ketze vadi vorba meche nipu heko tsofari kri meche nipu homie physical tsofari ba mo kisi homie rof tsofari ba mo kisi homie nipu emotional tsoffer homie financial tsofari ba mo kisi nipu no tsoffer hako petesi heko ke krie nipu muno Jehovah Jireh ketzela nipu no heko tsoffer kori ntiu no heko sidi heko tsoffer hakori va pipi heko tsseche din kichaya ke krinipu heko Kehou hanu voria ketsa he personality recruit predi vorthaya nipu heko miche ketseri ba nipu heko thepfu mo ketseri ba ya heko thepfu seketsa shiketseri ba ya heko personality creep pre de nipu no sokori khapie heko tsasa musla nipu nongu mijedi heko kruhische di nipu no rofam hapro khapie heko tsakesa hako heko busuko sedi thepfudinu lietsele ketola no heko Kehou no voria ketsa member ko pat ko kruhische din kichaya nipu nom hapro kekri ketsa khapi heko tspresa munon dienu pu ketsa nipu no miche ketsa kelupe ketsa rofo khapi heko tsamo de no kekko khapi heko tsasa kekkhre khapi heko tsasa power khapi heko tsakesa kepenyo fo ketsa no su puse sela heko buso ko pe vielidi sedi NYIEPOU ke ja tsseche no heko kruhische nipu no che dozo sheri nipu ndiunu heko patte ko ratsala seche heko Reverend Dr. ATSI khapian pelesia no po lesson ke seketse ko nozo sheri no po chatha seketse he suri pele musalando nipu heko bunu ranne ketsu no ranne ke hewa hije deri heko bunu ranne tulie musidi nu tsezele keto no ke ko khapie heko tseche no ke pathauri kruhisa anointing bu pogi balije de pobu no porotseke su pu metmeche be heko mi popo ketsapat te ko tapie presence no seseche din kichaya heko shomeje ke bakuri khapien pelesia we no uko kruhise ni pu no ndu ke penyofa thie ke penyofa vorke toti so ja ke penyofa zo no ndu tsele ke vi no thieri tsele ke vi ke kon jenuba salan ni pu heko healing chapie shomeje ke bako pat te kori tsesia we no heko ke chake lapie uko tseseche din kichaya ni pu heko thie ti so ja hanu zo sheri kenya ki nu ba ke tsokori rokralasia we ni pu no ngumi jedi thie nipu u mental put to modi ba ke tsiko zo sheri kruhisiche nipu kikem hedi ukobu nsilevishi kikem hedi ukobu no nipu nke ko silevishi no suko sibe selano ngumi jedi ukoratsedi healing sevordino nipu uko mental nourisasa uko heart nourisasa din kichaya utheke ke ba u family ko zo sheri doctors ko zo sheri no japi uko tsasa segese he ke tsakapie uko tsasache siro nke ni nunne nke ko kapie uko tsapresache din kichaya we heko che do nipu ke dike nu ba ke tsakori kapien pelesia nipu u ke do botsake krobadi vo ke dike nu bashi nipu no suko petesi musala uko bunu zo sheri nipu su tsawadino
pu papuri unnu ukera ke tse ba moda liro ni pu su ke krepeja sede do ni pu no salangu mejedi uko retsese sidi uko bunu zo sheri uko ke jo siledi ki voli che ke krelam nginu ke jova ke tse nunne nguli ya ke tse nginu no tse ke mezela ya ke tse nginu no ke lu ke sangula ya ke tse uko busu sidi nzakeli che heko ke charana pe uko tse se ni pu si oche dozo sheri ni pu no heko donu baketala npeje no heko me popo ke tse pette ko nu pu se che di he Jesus Christa hera ke liuza sidi chaya we amen.
Yesus Kristus kelak keliu za nu pete ke lucia puti ke vi hobiu ko tselasa ti soza baba do ke vi hobiu ko tselasa di ugo bu tse mie di NYIEPOU rashole ke vi ler Kerüsuo ki nushiri ki ti ki nushiri por rashole ke vi ti ho hangu ke la ke penyo fa za tseyawe ki zu bu bi ke za TERHÜ ke gi ke za sugos ugo tedze sugos si preba mu sugosala tenun mu ke chanu baushiri Russia mu Ukraine unye donu je TERHÜ ke bi ke za sugosala nye ke chatsaba me je pitsemie kresarmie tenyumie miejonyo nijunyo mie ke meje segeza ugo sugos je sibawe nye ke chanu sugosri var krabaje der shi geza donu ugo bu haidi NYIEPOU rashole ke vi tsegeza ugo roko tomie geza sus lemole genzinhe ke penyofa bejewe ke pesigeza ti grupos ke pesigeza chagrobas la puti sus sekelie sus tsledadio ugo tie ABCC no Kehou pete ABCC ke chaja sus bebaje mo KECHA nuna sugos se ke pudi ABCC la chageza tiche ke pratselia ke zgimhe tie sus tsle tsje mo ugori sus tsdyoje mo hozedi u ABCC no krta tsgaba lietome tsgaba pete nye lietho nye kelu nye ZHAPU la nye peje ke tsa susere PUSA u ke hunu ke penyo fa pejeri u ko liethome mi ke kralerdi u ko krotonu ke ze ke pekro mo u ko javisedi ke hu liethono sheri ke KRÜI ke ze shi ke tsa tsbaya mo pete la uni mo vordi ke pekrodi hanuha hobise nye ke hutsedi liethome ko UBCB nye ke hutsedi ke krotholia ke ze mo nye ko gino ke hubu tejangulya ke zola nye pejeba yawe tisoza ho harizedi lieto pete ABCC lieto pete ke lusa mu NYIEPOU bu jabi tsenu ke tsusu ke cha mu ugo jedo idibu vordi ke penyofe die se ke za ke tisoza ho hazedi pori vordi ugo donu badi ZHAPU tsu dio ga ba susalari uni pekri mu susalari ugo teja rkurgeza ngulege dio peledi ke penyofa tejebawe kenyo ABCC ke chazau pe medi ke chakrtau bu ke cha tisu ko se ugo tasakele shige tsele dio vogeda February zame pe pengunye uke hula phato ke mi sebo ABCC nu tsele mususala uni bawe ugo se ke pu dilie bi se ke yegesa nyego susuri ngubada me jede dari Kehou pengu mengu chasevor geza puliro ugo associate pastor bu ministry license sedi NYIEPOU lietho mu Kehou liethonu ke KRÜI sagile mu NYIEPOU ZHAPU tsake me yasagile sus mengudi ugo mengu subi ABCC ki cross tichi ovogadagi mu ABCC moroge shogo tsesa ugo pastor la ZHAPU lerdi Kehou ki UBC kratami kori ze Kehou zanyomi krata kori Kehou kori ze Kehou ki chari ze Kehou kratami ze Kehou idi license khasa tsatie phaki ge tsgru bo tsyashi sukos pedes sedi phato sukos pedes vorle ugo nzi shem hato ha tsle zme sede deri puti tepeula ABCC council Kehou group ke diwa gadala sukos tslemo vorde deri puti tuki ugola puti tuki ugo mato tslige ze sus pelewawe sala ugo associate pastor visato yose ABCC pubu ministry license sus sedinu liethonu bawishiri NYIEPOU karkracha ke segeze baptism khagesa KECHE ke segeze morikiskia ke segeze sugos tsligevi lieto sus chakrpie puts wade mumhato ha ABCC council Kehou nunu license ko khaswaya musala ugo zamepe pengunye council Kehou nu pastor visato sadi ugo mi career license sus ngulide ho keze ukeni sus bise ukehou pesisia mu visato mu levino unye kishiri uniwe keze susri bise PUSA yawe
vordi kehu local church num hat ho tsumogada humye runumogazeri baya dei su shigaza pori bamo unizbusa ABCC council kehunu kehu mem tsprepete kehu kriwudi care gaba kehu pete nunu tspremye voria musala gathering uzas semo levi lerdi kehu ki member pete vordi kepekrodi tsgazam hatum hezomo levi deri representation nu ABCC kehu pete nunu vordi nu how hamato wa ZHAPU mitsasa mu uko liatomie ordination board nu liatomie krta ukronyo grobu hato sogos tsadi pochani segeze tsliawe musala uko kehu niliro haidi sekepesi ketsa shi ketsa zo de tennu nu petegeze kehu ze mu bisato mu levino unieze uniseba prenye ketsa sus pelemusus miesebe mu ukecha sus kehuburi ikula chamu bisatola ri chabaje mu ABCC pe yegeze susuri puseawe ukehu mengukaba hawa tsbie ukehu tsgasala lieto nu semorsu bibagazo ho tsbie kehu tsgasala u council mu ordination board pe yegeze susuri pe shisea ABCC uko evangelist nobin bora lashiri kehu nobin bora polisen semorsu biba mu lietonu ba asamnum hatsgeze lietonu hahakwa tsmorsu dageze nipu karkracha khagesa bawishir nipu karkracha mu baptism khabie kepele ka sago tsgeze honu tsofbageze subise ABCC ka zasa u member mode ABCC members mode there ugo evangelist po shidi lietonu tsofbageze susala ABCC ki pugesigi nobin borala shiri morgeshgo kesettiswade mu license pe putswa legevi sus chakraswade mu mato sus bise uke ABCC pe uke hupelesde ho sala mission boardi susala harhadi kezitonu pedi nobin kehunu po kepelemiko ze shorpo kezem hatsbaya getse krtako zedi nobin bora license susapie putsgeze matosugos hervodio mu sunu pigezigi ordination board ABCC ordination board nu shiri tspropo ugo zepedi matosugos tsbie ugo tsudioba sala matosugo unisegezem hatokrubo tslede sala ketejibe NYIEPOU zia mu jedo sugos se kepesisdeho ke tage kriboliro ugo lieto tsvorgeze momo tsisi poliro powercom no ministry assistance di ugo kruhi vor vordi pom hatho lieto hanuha tsele mushidi lieto dilase po kelekro po pom har kro bagazala po liet kehu lieto no religata su tsede po resignation kagesu dikon board su accept seswade mo po lieto no bazodio kehera bazodio de leto por hikrizazu bunu kepenyofe nunube potsgese sus city po leto tsla vogedio nu dodzgo tslede sala jedo momo tsi po vormode de jedo momo tsi kehu staff nunu religada susri be sepe sisia po leto po kelhula kepenyofe pe jebai powercom ministry nu ugo pakrobo tsikhiga zikroba pakrobo tsikhle mobagaze shigazaba pat leto tsigeze resemodi tsigeze tibunuba mu poesugusupete sedzese mu leto gunu KEKHRÜ segese sugusala po letola kepenyofa bejebawe ugo po powercom nu staff together powercom nu po farewell sugus tswagedio so dodzbade sala tie powercom KEHU nu po farewell hato sugus tswa ketze tsdio mu zala suribise pesisia momo leto momo buginmi unye leto la chabaje mu po ministry hanoha tspevi gesala po pejewe ketze susuri pusia ugo mission mantu kaparu kra tie ke sande talaude vorgezu sande kenu sedediugo mission month u pemedi sande gonu mission susibiseugo nunagaza totsdi NYIEPOU kershoti go sevodio sala nie program tsbie separ ke ba ho ha ke buri pile sevodi me hosa mu ugo part ligedio gola DIEKEPU gola cha mu go ke mission gola chabaje ugo sande gonu tseage zgi medi
mission 제고 세월이 산데게 크리게 zgunu ugo lieto ze shiro zo ugo zopfe sego serise ke pudio ugo mission kige zgrobnu tyosu morshobeshi sego se월 ke pudio mu ugo DIEKEPU go la chabale ugori ugo kehunun sus krista kehu nun sus sedi vordi japutsu dioba sala peshiswade program muri pile athaza go prel hode deri DIEKEPU go lari chabamu go mission man hohala chabaje diogesnu ugo diosmo shodage nun sus gaza toro jitiegun gaza toro suwe sala susala chabale ke penyofa tio ke tsesodio chagezro ugo mese ke tolese sus buwe sala sus sedi chabaje ugo parking lanunu 제도 ke pesis ke nuliro 제도 ke hu kakawashe ugo jakhaw khawada dioba sala ke hu khawadaliro homie tyoda dio homie meeting group ba sala hanhabadi meeting ko sala de muni gari sele ground park cha ba liro ke hu kakawashe se park ke hu ki ge park cha wa dini meeting nu meeting ko attend chleje ke ze subie su se pesis ya ugo parking ko ke jinham mie vome chede jithe pato ke kriege ze tsede de ga bala deri ugo jewe parking jinha su se jasve vi sele den haba mu ke ngumi jedi su understand sele je ke ze su bi se pesisia ugo puti go nu morgue shugo se ke pesila ge ze shige ze sele dio march zapengu ugo THEKHA TERHÜ Saturday kiriu ke chaja lade sala ni su sre krabadi vorgezu Saturday nye ke chati sunu vorje ke cha nun basse ugo gizula chamor shogeze basse sala ke chaja honu shiri sodu Khise mande ke chati unu shiri Wednesday yete she ke cha ke ugu nu shiri vorje ke tsu bise pesisia uke hunu kia March kia kiriu sus utsa propotenuli lale diogeze susala unibawe te jongol pokia tsle dioje mu ukikru nie ke ho habise pesisia Mrs. Tovili mu Mr. Keki Achumi Yezami mu Mrs. Late Rukovino Mrs. Samlam and Mr. Vilto Sofie ugo gezedi unyonyo ukia tsudo geze honu kahuli mu te jongol unye kia honu la kecha mu kecha mengudi susribe sekazase kia ho ha Sumi Baptist Church zinheboto nunu tsudio March zate tanye Tuesday bode March zate tanye ke bakergi zinheboto nu Sumi Baptist Church nu kia ho ha tsudio je nie te jongo mu kahuli unye kikula kiala chabaje ketsu bise pesisia ugo kia tslilo liro work here as a tepfenye ke here as a tepfenye kohima heritage Raj Bhavan kiki za tepfenye ke baking nyeki ke here reception yupuri badioba sala sukosala chabaje ugo work zu sandin yishiri hohamu kia ke kribolari sa sedi ke pesigeze slidewe puti ke se tizoni pu bujabe petetse sekeletsle My name is Nala Yusuf. I am 22. I am Somali. At home, I was taught to be a good Muslim. One day, I stumbled upon a YouTube channel of Somali followers of Jesus and started chatting to them online. At first, I thought they were deceived. But over time, we became friends. They told me about Jesus and urged me to read the Bible. I started in Genesis and kept going.
So many of my questions were answered. For the first time ever, I felt peace in my heart. Eventually, I met other secret believers. That is when I was baptized. My family suspected nothing, or so I thought. In Nala's culture, to be Somali is to be Muslim, so she kept her new faith hidden. She knew that she would be in danger if her strict Muslim family found out. One night, my father called to say my mother was dying. I rushed home. But it was a lie. Someone had told him that I was not following Islam anymore. My brother beat me. He took my mobile phone and ID documents and locked me up in a room. They took me to a place where they tried to cure apostates and psychopaths and tried different rituals to fix what was wrong with me. After 6 days, things eased for Nala, but she was still watched very closely and sent for regular religious instruction. Seeing how hard things were for me, my sister advised me, pretend to be a Muslim, but pray to Jesus in your heart. And that is what I did. I would get up early for prayer, but speak to Jesus. It worked. My family believed that I was getting better. They decided to make it easier for me. But I was still so unhappy. My sister had a compassion on me again. She gave me my phone so that I could contact my friends and let them know what had happened. They were able to find me a safe place to flee to. But suddenly, before Nala could make her escape, her family gave her to a sheikh to be married. One day, before the wedding, my sister dropped me off at the mosque for my usual religious tutoring. I ran away. At first, I hid with friends. After 1 week, I fled the country with the help of my Christian friends. I arrived here with only the clothes on my back. I cried constantly. I was exhausted. I had constant headaches. It was all because of stress. My faith was shaken. I asked God, "Why do you hate me? Have you forgotten me?" God reminded me that it was He who helped me to escape. Thank the Lord for saving Nala and for providing the friends who helped her to reach safety. Please pray for God's comfort for Nala as she comes to terms with all that she has been through. Pray for those who offer spiritual support and discipleship to Nala and to new Somali believers like her. Pray that these new believers would grow to become firmly rooted in Christ. Pray for God's mighty protection over all who have come to faith. Pray that He will continue to build His church among the Somali people. 제도 계제디 소말리 테미 하고라 계제디 그 사슬리나 봐 소말리아리로 무슬림 메토 게 카세게 봐 세예 보게저 우고수 실리아 우고 노hul리로 미 고보디 라케핑어 테프메세기 바게 제푸 무수도누 게펠레메 미 탱니기제 바게모 테메 짜세게저 수 데제너리스 응울리에 시롱거 civil war라는 게메지에 게버호 두크리게저 수리 크라스디 ngo tezese gori siba segola ishadwe ke pelemeshege ke mangase pe krese moliro u pesche penner ke zomona u dukriwa ke so sidi lerdi krista ke pele hanuze ke sege suri musha ti ke so la num halhuli modi ke che ke kreze di temigo ke majese ke ngo zese gorshiri ngulia 제도 나라 요셉 하프 제실리에 이거 게제디 소말리메 게펠레메고라 사도 테미 크로 게제게 바도노 게펠레메 테미 팅니기지 뭐게제 게페노투부 게테푸베시디 게펠레메 하고 츠샤 시디고 부노노 니푸 딜리 게비게 자게잖아 파디 테푸디 니푸 딜리 게비 로프기자 까다도 게자고 게자
세디 게자디 하고 기자 부처제 저거 기태프 가ben 것 저게 돌아리 사무 소말리메 시에 홀라 베테 게지 그사 실리도 왜 베테 버티 실리비데 니부 이거 제도 내 호기리 김이 르너기리 김이 실리기미디 소말리메 르나 시에 호세디 모자노버야 Somalia Nippur now civil war nanu ke dukrigeja kengumetjegeja Nippur particular piseke segeja higo silie Nippur tige solana hagol hulimo gago Nippur huligemola keche kekrijadi kese merdi kemejigeja mulie Nippur Arnam hakizala tsofagizala nunu kesha kekrigejego tekki nunu Nippur mekali urna wakimejigeja silie Nipu siro kepele pechuya gacha nipu ngumechiya gacha no seke lakilio simo gacha simo di nipu seye boshadi tero meri raso gacha nipu lanunungo kepele me hoyo baja kori pesepi gacha peshe suko ngumechi gacha zesu kori silie nipu slahi goche do Somalia rana hako sedi temi hako sedi Somali me rana hako sedi nipu pinovoya we kepele me hoyo bagecha nipu kimi shino moti sonia upesha udu kriwale kivi u kawale kivi u biekeme ngawale kivi ske sushidi lugeja zesilie nipu no arna non kepele me ko kho hishji shekete pushji ngo yaliji hegoche do nala hafazeri silie popo ke luno ke mejeba geta poki grupo pe chuba geta pongo me chuba geta nipu hego teza ko silie non tango mejidi pokro hishji ke ya kabe potsji pobunja pushje nipu shari krishji nipu ngo sizi ke shanu pomare sedi nipun sizi shja deri nipun sizi ke shanu situlidi nipun fugada nipu pachapola situdi ngo tethosedi nipu rezo shiri kesige tsopile vizo shiri peledi sizi shege golari peziwe nipunon ke peleme ko hishje ketefu kabengo tsje ngo yaliche ngo gosje sidi ngo bununu nipu poti regeja hanu ngumech nipun dile kiviung pechugeja seiya no ZHAPU nke zebo shidi lulegeto ke kokapie nipo somalime nipo ke peleme go tsachi heko kalagi Jesu Christa zana hako nki hemeje maloswe amen ke sacha ke krilo go tseda Ukraine mu Russia ne terhashgeja ngo pette ko shiri ke pupila mori neho preba mu teze gore sibade kemenga mu kesie krukregemo hozna jussi gejti bon bageja ngo Ukraine temiago shiri ngo ze maho kesha herne kesha ngo ngumeje tor ngo ngola sadoke baho shiri hichunomiko tenumiko pishimiko ketsake shimiko mori keshoke nashake baho shiri kemeje pe krije geja sushdo slano ngo zido kepenofubunu seye hane donu 미시랑이고 세디 대hersek하고 가와디 디에누누 게르스 케페시디 포티메네디 하고 케페시볼이 기비게 페노푸 샤크르서지게저 응고스글라 사도 지로 케시에 제게세게저 누게모 게레 우기 우리에 하페테페 가와디 케망가디 따디 세자노메 르나고노 보게자 하고서 슈리 케페노푸 누지에 가베세디 ugo krohisha ngo ngumeji shije ge sado zero zanor seye hago buzo shiri nujino nu ngo krohige je ngo yage je saguri krishige dola ngo ge zidi sado zero kije petu krta go bununu kersidi kefesidi hago seye hane donu geze kivi mu nunne ke dukrige je kingume je ge hago pezwadi kersidi kefesidi nune mu kise ki visi la vorle gedala ngo te hersegeje hakula kise di salale mo nipu hetse do Ukraine arna hala shuri salasia we ngo te hersedi nipu kremo geje nipu misi bom go sedi ke progino ho pekka geje nipu ho dukri geje sesi shidi higo sgong musidi ernu moba higo nu
mi shiriba hekunu ke me jiriba siro kije petiu ke vusera le givi kije petiu no ke me jivorda le givi heko sakuri ledi nipu kiju kremo ke tibo ke sejewe nipu siyi ke ni dono nipu terhashe ke janu ke du kri ke janu ke pekka ke janu nipu no nguma bama no ngubazo slahi ko che dowangi ko me jemaloya nipu kratamiko krasasa kratamiko krohisha sidini no ngobunu no kenusi nipu ke fesidi nipu ke dukri ke ngumeche ho viepeka nipu ho pesepen negeche ho kishiri nipu ke seligivi posak krasaji nipu yes to sidin mozanovoria siro nipu he tenu teno ke tsakeshime ke shokenese ke nichuno me koshiri la shape krishiyawe nipu ke sie Kepeka, Kehuki Puriforda Givi Kremogati, I get up on a Sekejano, Nipu Dongumejidi, Nipu Kesekevi Capu Sache, Kerogo Capu Sache, Nkepelemico Baggage Zesilia, Nkepelemico, Usayur, Gogelano Tepfudi, Matoshabagage Zegori Hego Siva, Nipu Nontagono Kepru Cape, Nkepelemico Sache, Nipu Kesie, Nipu Tezuke Z, Nipu Misici, Tutu Bebe Gajano, Nipu no Ketefu, Hasi Cape Crotametsa, Sidi Nipu, Crotamego, Nipu Kesekevino, Harsha, Kesekevino, Kersidi, Nipu Potusela Verligato, Nipu Kekrie Nuzia Hagosidi, Kefesiligato, Nipu no Capir Nahane, Seyahane Tsachi, Kemejigaja, Kesie, Nipu Zeke Sidi, Numogaja. Razawadi ke segenasidi theki geje ke meji geje hagono shirini pu no lerdi sakori krohisje nke peleme ko shiri yalije poti ke rahono nipu no japu sili givi ndile givi sidi ke zali givi shari kresidi nke peleme gobur poti hago sidi nzaye japu nipu sidi ke di shilije ke lageli jesu krista zano shashwe amen. Tie Angami Baptist Church Council, Kehou Krebodi, Kerüsuo, Kesedi, IBCC, Keshaja, Sidi Kabiba, Sala, Ugo Pastori, Pusade, Deri Tie, Kehou Peteguno, Tie, IBCC, Keshajahu, Sebado, Mungori Tie, IBCC, Keshajahu, Kesedi, Kesha Siledwe. Zedo, Ugo, Idi Shagaba, Reverend Dr. ATSI, Kerüsuo ki nipu Japusisdowa, Polaris Sasado, Siro, Pobu Potsu, Tufedi, Ugo Lietomie, Kerüsuo, Uki Cruzedi, IBCC, Ugo Mission Center, no, Ugo nipu Japusa, Nipu Lietosemo, Angami Kehugo, Meza, Mezedi, Morgeshono Kekri, Bagaja, Sagola Sado, Angami Mezomona, Padi Kerkin Zosuri, Ugo Sushidi, Hako. Mesaje Kachola, Nipu Teziba, full time comic Kerüsuo, Bawasi, Uko Siro Kikrugola, Kesedi, Kesasilido. NBCC DJ Kribo, the Hippingu celebration, T Hosedi, ABCC Meti Tale, Igacha, the Boho City, DJ Ho, Nunu, Go Kesedi, Matogo Saje, Musalano. Kepelemie, U IBCC Krogeba, Kehou Shiri, Meliu Shiri, Kisha Shiri, Kroto Shiri, Kepelemigubu, Nipu Lito Kesenu, U Tie Kelhu, Hato Kepigenu, Lugesenu, Nipu Japusili Kes Kelhu Hulegatola, Dili Kevi Kesagenu, Ununadi Parsalegatola, Ugo, Nipu Bununu, IBCC. Zpermi Popokecher Krohisha, Krosha, Shatasha, Sidi Gubunu Matagono, Toki Salice, Segolari Kesedi, Shadow. So see EBCC Po Mato Kikrigeche, Kashabaya, Leshaki Kobo, Mame Lodi Seba, Yogo Shalom Bible Seminary, Baptist College, Mu Baptist High, Ngo Mato, Leshaki Haguri Sedi. Leshem Hasiri Sedi, Uno, Nichu, Krisamiko, Mu, Dilikivu, Sedi, Petagaja, Gekri, Gazasaba, Kepatami, Kekra, Hagunu, Gekri, Baya, Salanu, Ugo Leshaki Segaba, Leshake Progolashiri, Kepatagolashiri, Gazedi, Gesasilaba, Siro,
project ke krikecha ke krasaba musagolari EBCC mato ke krikecha hagolari chasadoe siro EBCC khonu tese ke krikecha ke PETSHE shiri haki hashiri yogo diliki view sedi ke zagaja po mission li shiri badi ugo evangelism missionary ke krari thie ugo Kehou ke krikecha goze kezi dodi nipu ZHAPU shaja musalano nogo missionary meko evangelist kolari ke sedi shasa sedi tie EBCC ke shaja di hauzanon go pete ke sedi ke shati selale do nipu no hego kre hego ngume jedi hego bu ke kamie nipu ndile give you several hego tsha hego petasha ndile give you no hego bu pellelie leshe masiri ka hego tsha siro hego bu nipu no nogo ndile give nipu silidi ke krotogeja ho ho yale morgesho ho ho krohile morgesho krotho EBCC hakem heke jobore pes thosedi hekubu thike chosedi inja pushefor de jege jogolam peziwe mato shefor ke liye modok krohivor ke jogola heke teze ko sedin tshiya tie mato shege jano shepeze ke ke kaba nipu non ta ko ne ko krohishje tie EBCC no nipu hile thome mikere soru mu ukikre kezedi kezi dodi thetose sedi he angami me Kehou kribodi kera akor ergomo teze seba ke zegori silie nipu hile thome gola shayawe no he ngong krihishje ke ko khaben go tsje hasi khaben go tsje ke khrie khaben go tsje nuji khaben go tsje dili kivi ke zamor shokecha nipun dili kivi sedi nipun pelele modi ke la ke le hosilo modi kada to ke jigo pet social motion ke no capacity he le thome ha go shiri tsashaje ye missionary me ko he evangelist me ko EBCC zeke perodi EBCC krogeba ke hu go zeke perodi kisha go zeke perodi japu she ke pette go sedi mozono voya no kro hisje no jasaje sidi he missionary me ko he evangelist me ko kro hisha ngote pori ke krike no japu she ke pette go no teja kache ke zie nipu shili rekeche hili rekeche zeke sejuri simo nipu na go ne ko kro hisje nipu so hiti EBCC project ke krike chola shaya nipu he hato ke krike sejwe nipu der he ba hushiri lesh kise ke ba nipu baptist high shiri baptist college shiri shalom bible seminary kabem peleshia hakona petha ke ba pette gore kabem peleshia nipu lesh ke progolari nipu beziwe inteja kape go tsije he EBCC ko Kehou kribodi kera ke basilie nipu hana fellowship ko riba nipu na kono pastor mi ko nli thokesha nipu pori ke kridi masidi nipu ZHAPU shaja ke chapette ko kro hisije sepe kosha sidin gobunu nke masarafugi no ke kongolidi ZHAPU sheke liye thono the to sale ke dola nungu mejedi jabsedi ke EBCC ko nipu ke perodi ke masake ja he missionary me ko shaju ke pechen shiri ke penos shiri erna ke krikijano masake ja he church no nipu dikon me ko pastor me ko committee ke krikija tepi ke krikija nipu nichuno ko kroto krisar me kroto tenefu ko kroto tefu ko kroto nipu pori ke krikijano ZHAPU shaja nipu bunu no tie EBCC ke sha ja hozedi nipu teja kape Kehou kribodi ker hako ke zedi ke pekrodi nipu EBCC khono ZHAPU sheke pe tegono tejabu votsoje heko krohisje shit ke krike ke katamaje nosugono heko ke jovasha shitsole mo ke jogono heko krohishe heko betashde heko bunu no ZHAPU ke cheno dosa parliche phake kri no ke krabawe nipu der heko bu ndili ke vi ho ke zage cheno nipu rofuk kada do ke che nipu hako nipu dili ke vi habu va ko tso ke zage cheno the hisha parle ke to no EBCC Kehou hako pe teno nteja kasije nunner kasije di petekin rejisu hi ko ragilizano sasewe amen Uko jedo keze KETHERÜ KETHODIE prakituliro chiliko kribodi kertefe kribodi hesura pununu kribodi hesura tataketo
pulhali ro Ketholes Kehou Kerüsuo di KETHODIE nungu di tu. Nuni taro apre sado Kidinyo ko potake zenu apetsate deri a meluwe ndie ko primu hutazo. Akiti zengu metze murete deri njo ko weani. Njo unia ke jako nune uchuba mu uko pike mesaja. AJABU dieko medzia asuko KETHODIE. Ankele zoko mu kakese joko sebaya. Acha pete mhozu giba seketo. Putti ke vi hola ke penefa peziwe siro tie EBCC ke chaja hauzedi nyoko hegola chape kriga shla nyoko pezia thorwe nyoko hegola chabaya ga jasu situ baya zo de putti hauzedi nyoko hegola chape krishte ni pubu nyoko ga cha kalabi hegogi she tienya tieu go ke pu ke nyoliro mathi pengu Ugo tejaka for togo idi puyagaja the beatitude suno ke punyaba. Ke di ke hupuri po ke di vienu temi ka bago po subjects ko so por hike kri di baga just ngule do. Jisuri po ke di pesiegele su zedi Poke dinu temiego Sokosabu ke dipom henyashi igaja Zepu ga sasa ngulie Uko tiovodi ke jatu pogi volie mo pue susa ke jatu ge uko vogelie sununu badi Petake lego petagaja nunu hau hapar Ke jatu pogi num hake puga jala uko hau pesedi the Sermon on the Mount Susari puya Sermon on the Mount liro chapter 10 ga zovodo There how happy poteria chadi uko zebage leono jo simoro shoho igacha patopie uko peleshdoba uko kenyo susa kirdi verse kere se tatienu num hakopo ngupardo patopie uko pelega shamhoza su chiga to temie kwe kim hemor shi gacha susa pude hanu pugasha pokroke Temie porhi tatapusha quality tatapusha Deri ukom hapo lesmor shogachuliro temie pokroke kriga tatapubamo Deri hakwaha miepogi bagacha miepo Petegogi quality tatahakwahabu bamor shogacha sununu lesanya Salanunu uko prasavor ngulia do deri Rofki zatie zofya ga jao shiri so vitolam hatshya ga jao Mori ke mi thola mi bu popesya ga jao su pete ke khebie mi pogi bagacha sinusa le morosho Beatitudes how ha ke gizorhi nunu temie ha ko ha ke penefe siedzi mi ko Krista siedzi mi ko kim he morosho shi Ukalhu kim hemorshi, ugi ke dipo bamorshi, ega chesu pugasasa nguli. Zero pochapo pusha, quality po pusha musu zedi tajausa, poet tajasigacha nguli to ho, mupo gibaho, ega tajau ripi sedi kasashasi. Logo temie, quality tatagom hanu, piese mie po pubaliro.
태자 태타바가 저스고리 빼때미 보기 바디 물리에 게티오스서 휴노 레슨에 미호면 레게제 태자가 포토가 하와 하고 메질레 리로 띠기게 디누 레레게도 라차타 카셔가 저스리 레야 데리 수 시모디 Kerlam disue pethagelego posiedime ko resbaga chalanu how hatigi ke dinu uyake nimi kropor chabade sala hako hamme chile liro tigi ke dinu leletyo igachu modi tigi ke dime more tigi megatala more kingdom people temie chegatala nu hako ha ugi bamor shogacha sunu lesson Ugo tidi tethago kezidi mohokenba kuso senu rofakita ketopfago tejaga fato isi rofakita ketopfago the poor in spirit hakej hake dipo kemhega ugom hakej how topfa how sedega just kishikini mori topfaga su we sununu posede chega su ringulido mo Katolischen provoro uke penyofe kedje katop femeko ya piegeje soko krohisheketyo nupile muhauha kishikini tatie che putatie tsop fagaje hauha rofki tatie po advantage po bagaje soseri lelevi ke dipo kemhedi wesu leleviga cheliko Seredie kusosorono hakej how meliesheru Jehovah profesilie sidi po meje pette konunu po kelasha hakej poverty per se hakej juzo getsu em hapuri rofiki tatie po thabo baga su nu ledasho Derim hakej mie potopotso fu sige bala mutsop fatali ro supo fada potso fu we potse pese pobu ke penyo falia how ham haket hose magotose ugom haj motaro ke penyo fa tsata ya gotho ukiti genum hapete go tapotu zero ke chache ge jri tsada ya ni go sia moshi a tosu nguba Dero kiti kinum hagropo krukremozalie hagropo tienyazalie luro ke penefuga furi tatochugodea Slak jekatsop femie pokita tienunu pom hapo cheagaja suliro ke penefer jefle morshoga su ledi Ropfut hatatie ke penefer kitatie valia mu valige sunu Pokrohi pesedi pobu ke penefer kiniko siliawe hasi Isaya hedio po kuso keretenye kereteta hori presido ke jekatsop femie Zefedi fepejega baki mu KETHERÜ po me soto gataki a Jehovah uko fe khoshodo a Israel ke penyo fe uko khawalho a ti krie ker kogi ker ko chshodo mu raja ko no zulyo khashodo a ra hyopie zukhu po chshodo mu ki jeka soupie zulyo chshodo Zopfgajepo, Sogatapuno, Kepenefe, Hapo Chesiagaja, Hakasapo Chesiagaja, Muketzofu, Su Meredi Bayagajalanu, Catholeshano, Ketjekotofamico, Zepugatigi, Kepenefe, Ukolanu, Redi Bayagaja, Uque Ripesepo Kizate Kakashunu, Pues Sunu, Ukocachat Chesiagaja, Sunusa, Mulilisi. Murofakita. Kejekatsop femeko unuri renyo isi sabaya gajago hasidie Isaya hepengo tenye kuzo kerpengu chikinungule unu renyo baya gaja ha ko mohokerli ro uko hakenisu haniga chala ke krede ke phuma iga chumo tere kenni megi tendency badaya gajauli ro
hamole halle ke mesile mogata ke zuloda ya gaja sus bagatho deri ke top faze ke sega shino ke penyo fumoro kita idi ke penyo fagelie sus mulia lam hakeni mu ke ki jagacha world and worldliness mori poverty mu godliness ke je mu ke penyo fagecha hakoha ke ze voya gaja sasari leshnya Ropfaki tatie topfagecha poor in spirit susapu mo ropfaki tatie shiri hake Jesus ke dipoga che putate topfage mhedi ropfaki tatie hake juwe topfaga jawe poto por ropfake lusu topfasu silia mutopfasu silia sidi kepenyo fum hodzunwe fotoda gacha bankrupta gacha Hasu silia musu nunu thejau sedegacha kegramanya utopfasu sit tuledaliro utopfasit tukelie megi musmire bi gi kapenefa ke disus volia gajala rofaki tatie katopfago thejaga foto si pothajau ke dipoga kegramna tigi ke disuko viezo gajala Urop top fu sili ke moche tigi ke dize ke penyole kenje muke khiliamo slam ye po Jesu Christa ki vorga cha kim hedi voryaga a ke phuma metele a athwa ke hu haus sele kenje tele mam ha ponrit so to modele di potop fu sige shnu tigi ke diu vordi po kheki badaga cha sidi posu pile ga cha su pe vile ga cha su chlia Jisutiki Farisi go ugo topfasus mumo sala ugo tiki ke dinu lelega cha o Farisi me pete pubamo ugo Nicodemano go kimhego Paul no go sheri Farisi me muthemi ke vipirini deri Farisi me pokraw don he ugo tiki ke diunu lelega cha su mumo moisi kaglamne ugo mhani thorde tejo go mejidi krage legal husnu togata Sidi ukevi ke konuno asu chlie mu mpezewe abu tasoke le miem heta mogachla isidi krathor pieto takacha uto ulepem hani thor to takacha farisi gozo gacho ke penfeke diva jogowa nipi siro uko zealous ko urhechadinu sidi ke dipo saborto gacha sugori ke penfeke diva jogowa ke dipo laga ugo ke penfeke die sidi voria ropfotopfu no voria ikachu simodi sulele motadi je chano no mori tezie pe kruga shigeno no ke dise vorli viga chupo hoto gachla temi sugori ke penfeke diva jogowa sacha der ke penfeke dinu ler ke lie ko temi sokropoga teso ke lie ko ke jano krea ga jago me uretse upesea ga ja uthau melea ga jago Tete keliego prostitutes ko. Mori society we u haidinu city u meliego wago. Keriego nyodato kenyoko riedato ikechu ugo sungu peviseshe ke dipo laga temi hakwa tsopf. Ropf ki zatia tsopf gacha uto tsopfu si. Sidi ai ke penefa angu mejeje ikechu supu. Mu ke penefe mi pa angu meje se idi cry of mercy su pugata ke penefe vordi su ze ka setu se isizo salano no tigi ke dinu leke lekwe tetenugo teteke lego siro mi bu pese ga jago taso ke lego hago hangu ge just chwe theory pocha thieze pupe ke je how ha theory ke thobazo indispensable condition how ha theory Lau ke penefeke dino tigi ke di pie u vie chodoli ro ropfe ki tatie topfe u topfe su sidi how hanu to fordi ke selimor shoga just bawe chake new kraya ga jago isi those who mourn kraya ga jago how ha
Ropfe uko ha quality ke new uko mahosne ga chuliro mo chikin no ko ropfe ki tsatie zopfe su pusha ut zopfe silie shiri ut zopfe sikelium hapoba der ut zopfe sit tudi unu mejedi krakelie sula tenunya kelie su pochakriba uto uropfe zopfe siledi der kile domo idarosa siki habada die deri hanuha post stage ke krilo kragelie mu kragasa how ke dipo pubaga how ha ukitie ke numie po siegata mori uke kreme po siegata la krabaga cha sorrow of bereavement susamo deri kragacha how ha ugi tsomo ke cha nguge cha Mietholia mogata uto ukalhusu ngubesedi krakacha uterhu tomoda gacha mori uech zele moto gata sako uto ukapumma ko ledi nusedi krakacha su buba kepuma ngudi krakacha mori sako la krakacha ugo jisu kalhunuringu popo kepuma ba mo de mi kepuma ngusedi DIEKEPU magola kragacha zero Jerusalem poto kemie kodi kepenefe KECHE sus silie mogaba po renauri na during mushadi ponushogata saseringu cheligo kriebodi keretfe ugo tido pergacha versu vodi pomhodzaki haigacha posaba Kriepudi keretfe kuso kriepudi seresoru amhidze keredzem he kruparte uko njometsili kemo la si katholeshno movoliro temie krakragacha kepenyofer krake primego kepenyofer temiego siegeno kragacha sering mushesia hidze Krudi kragacha sigacha puribado der ununu kragacha sigacha purisaba mukya krasus ngungo isi ökazo chigino pragasha chiligo kribodi ker tefunu shiri temmego njome zilimo gatala pobu krabagacha samhakeshjo kapuma ngudi sula krabagacha Ezekiel ripugacha Ezekiel Jerusalem no Gyovogacha mhakeshjo gacha sukosa La krabaya gaja unu mejiemo krabaya gaja gwa kepenefa temi go gaja sasa pusha kama sami go gaja sasa pusha Paul tu pisedi Filipi go katsno po ketije ka pathame go la kragaja sasa nguli atiri kradi tu piene go ki khala sje go lamne temi ha go ha Krista Kerüsuo kem chudo de isidi po Krista Kerüsuo ngumdo gata sokolano no po kradi tushagacha Paul risakim he miela kragacha boba deri uto ulari kramor shagacha sigacha puri sawe lamanya ari akolhuno tsomo gacha chiki hat sitaj modi idi uto ungu beseu ka pumma kolano kragelie sula renumo kelie susa Milari Kramorso, Ukijunum Haka Shoka Rugajogola, kidi tidemo isidi, Tieka Penefa, Niga Mochagaja, Uko Jorlino Nudo, Uko Kalhu Tauno Nudo, Capenefa Niga Mochagaja Hagola, Kramorso Gaja, Mukragaja Temisgaja Bapido. Deri Kekripolar Kragaba, Supiapat Talachwadi, Uto Umohomogata Sasarich Sadasho, Lamunya Kraliaga Jago. Sukogi THAJABU bagajala John Stott pugacha uko evangelical Christian yagajago I fear that we evangelical Christians by making much of grace sometimes thereby make light of sin you see uko evangelical Christian goliro nguga mejo sa thorle isidi uko Kepumau sekamet zawagacha siritaya egacha pusha uwe uga penefa muga mejios
ja thorzo su pia zaga ja kirisu ugo tsali si ga trichia there is saladi ke puma pesem ha pomo gata ke penefer tse ya ga ja su ugo sthe der tse shmo da ga cha tie ugo si ga cha thapunuri badalevi ke puma la nu ugo krale moda ga cha unu shole moda ga cha so seri bawe tie ugo godly grief ke penefer kripri nu kragacha how hari ni sale more showe ke dipo thejabaga kraya ga jagula ke klamannyasuko unu lolia zotyo ga chala isi mie pokrabadi pokathachu siledi pokajova ga sunu tenuka losu se paria mu mie poke pumanu ke pumala kraga se uke penefe vabia tsaga sununu tu ke pelu ponu lole ke visu vorli ke viso jisu se tu ke pelu ke tsesdo isi mu ke masarfa so se unu tu pelo she agaja mu jisu krista u ke pumago sokosa we urazak fogo sokosa tire peken hega shakem he sidi shohodali je isidi puga shakem he unu ukaraka to sokosabu menele je isidi uki pushe agaja porofunu no uki pushe agaja saki unu lokacha tenu lokale saki hakaja prijnye ke pumanu uka jova gasha uwe we Jesus Christa sike liasunu no uchka shohosha wada chika menesh wada deri temiezo ga chala kijahano ke puma kijono piga chatiki tito moga chaka crassus zega sedo deri uko nu lole kata kem hedi kunyewe unu lotsida gato hakasho pori lesa pie unu ke mejega cha to mata gato tipori ko mhodzunu bawe musanye uke penyo foto hitze pete sepe sowa doga just sripu God will wipe away every tear from their eyes sala kralia ga jamia ko gi thajau liro tukapelo so uki vorga to unu lolia ga to sa pusha chasu verse pengu kemia ko ka moko thajaga foto isi kemia ko ka moko the meek mu the meek kemia ko ka mahauha mohovoliro uto usi tu ke leginu no ke penyo feze ke peroga juri mutemize ke peroga juri saba mi po epuga jahauha ke penyo feze ke peroga ja mu uto uze ke peroga juro rego isidipu deri ranyoli motaya ga jasuliro mieze ke peroga juno temize ke peroga juno ranyoli resedaya musu halega batigi mhabaka thosega jusasari levor amanya no ke penyo feze ke peroga juno so non to ntatu pushba ke penyo fa atemika jobole akar zimie bole amike du krime bole mare apie ga chmie bole idi uto ura liu pia ke penyo fa ki putusha deri mie poesu sibadi su pupien ke la shaliro unibalel ho hey mi get du kriu hey pierre ga chu ga to me si rosa vabunur ka khoda livie sala mi po pu ga chu suliro ka penyo feze ke fesiga ba ka chaka basu mi ke krimi pa pupie u ki pu ga su felere ta ya ga jasu e ke mi ko ga jla mari meekness how ugi bamo gacha sasalawaisi there are not to shalia ga jawe suri accept chale daya musike chebu krista me kogi bamo rosho gacha sus puba uko thajau ke dipuga rnyoshia ga jame ko thajau ke dipuga soko ki jopie uvie chuzo do gachla isi ki joke leuze ke kritude
Ukaleo liro kiju pie uvietchega togo sa tutu bebega togo nye isidi lebaya. Ujo shoza ke lego kiju pie uvietchega do ke lesus ngupekra mu ernyo menega jago sa kuvodi pokeno dabe bawa ke jagim he. Deri Kristagi Nunu teja kapye uketsemu bu peviele ketyo ki Jesus Krista ke leunu kapye utske sesuwe suliro uke kogi nulel hogacha not by might deri renyoga shnu but by meekness renyoga shaginunu isi Focus lavordi Chiliko seret henia hono hangrobo mohosne kusop pono haidi mulie hake shoche ga jagola nu cheke mejehe morika joche ga jago ngun rohe ke uko ke nguliro ujo shoga jam hake deto ya ga ja mori ujo solero ma uya vile to nie to ya ga ja skosa nuge cheke nuge meje morivi ke tipo pubaga care verse care pono ngushlo deri tenu kemen neko we kiju wele do pesia krga chagem he unu menne to yaga jago kiju u vieto she me fe kenyeno Jehovah japie u ketsuko kiju wele do ke benefit haja u giketo ko kijuri wele gato sesepu jo kuso sere dienure hadi tulasha Jehovah febalie mu pochako zetolie si te ponbu ki ju wele kato la nchepe jasdo kerjoko dago waki nosu ngudo Rernyo men nega shemye ki ju pie u vietchegato hauha lele kerepo Kekla munyogo josh jogacha kepenefa kreprika mome kemye koku budo yagaja sidi hapetego u vieleten hieto deri u viele monya tezer hewaga cha susnute deri mi puero nyomen le daliro potopokal hu situdaya sidi Jesu Krista ki nunu teja khaga ko si musko pe viele sako seponi sla krashiri tsashiri pesu sedi poni gacha pokal hu mu ponu gacha mulhu ga force highway idinu sedi po Jesu Krista ki juri Jesu Krista viega chla suri pe po viegim hedi ki jahanu kalhuti kiri hupye po nigeli perspective kritu dagacha susa chelia kunye po mapete chaka sashakato tipo vorto tika samu ki jaga sapo chashakato susupumu suri pe viega to temigote Sala Jesu Krista si dichega mo Jesu Krista ginunu teja pe viega sumu ki je piununu teja pe viega hawa ke kritu mu Paul ripuga Paul puga amha poribamo having nothing deri popo potopo chepula ke dipo puga possessing everything ha poribamo ke he there amha punerim hajbamo amha peteba possessing everything Jisue popetha ke liye bu hamhen gacha o Krista me popo gacha bu hamhen gacha rnyo menedi sununu ki jugil hugacha podori silie mu hapori baga mokem helevi mela derim hapette body huto gacha katsukal hogal hu suswe CHADI verse soruno kemya zef KETHERÜ those who hunger and thirst for righteousness. Ropfe teher habu po temyakogi balimor shogacha supie pusha mu teher mer suliro kishakini material susamodi ropfe teher susa musha. Kristamye mo kristaka momye kekri. Kepenefe Rasoya kamo, kato rasoya kamo kwe. Uti tsoche ukakope tese
nyazodi uko kopetesedi hapo pevile ko to possession so ko se fajia mu fajiri se siga chuzo u mengu u tego e vodi suze ke kebaga chla deri krista melali ro ugo boge di po feperile no isiga poke di mu poke mi trop feperile no isi mu poke di poke mi tho righteousness how ha ke di poga katholeshno o katholesh mo hovoli ro pocha katano recess sangmulivi poliro legal righteousness pobaya mu legal righteousness ugo katholesh diuno dolio justification ke penefezi di ke petseto gatasnu lavor di pochle tagacha jewe poru pothau potula le tagacha jesu christa ginunu ga jogo vaswade musla cho temya ha amodzuno pothani da ho legal righteousness kemya thomi boda ho isigacha pobaya deri hano kemya tho fat the hammer ga jesus vordi legal righteousness su pubame how ha pubamo ke gramonya diswe pipa thaba ga cha ha legal righteousness su ugi ka bami gode posidzi mi gode sala KETHERÜ ga merchdi kemya tho po faga su kemya tho ki pubaga kemya tho biblical righteousness ke kripoliro uko moral righteousness supuya moral righteousness mohaliro u character ujo urali mori hatcha ujo urali u kondakori kepenefa niche ke liye susde farisi me gorokim hedaga ukori uko kemya thopo uko righteousness po fa musunu theheche dergolio pomhu thejoko mu ukengu nu miethoga jesus fa deri kristami uko pugaba righteousness susaliro tenunu pargaja righteousness of the heart unu mesagaja ukelle mesagaja so se unu mesa motif ko mesagaja suswe musla uko bu fa KETHERÜ ga mer chamoro shoga chuliro ujo urali mesagaja su sapuba moral righteousness muke kripoliro oko mietho zepu ga chaho pyevodi private affair po personal affair po bidi lewasho kapenefam hodza a potuchile de vide moya jo arligo a character ko so menyo sedi chile do tide ega chusmo biblical righteousness ke kripoliro uko social righteousness posaba social righteousness musla utopia di u meliu viega che medi methoga che meliu vie por bike che lenunu pothala chwa ga chumodi how ha nebe di mezeka peroga che u society ulato u ke hulato mezeka peroga che go nuri methoga che famor shoga che Salan no go ke puya ga ja ke u ko matcha ga ja u ko sokari nuri levi ke metho social righteousness sula di pumor shoga cha ununya mor shoga cha sabado mi o me pesepe me ga cha oppression ga bas go no shiri social righteousness how ha famor shoga cha sabado u meja me bu ke dewa ga cha suko thatfa shoga cha sigatre chmor shoga cha bado teli the no shiri pottununu keperogacha pottununu matshagacha kitiginu shiri keperogacha miethogacha supete zeke kebawe mu kristame bu haigacha ke miethosu falinugacha susu pusha mu hauha kepenefe punia ici mu ke miethofe ga jamais ke dipo ke miega soko pevelie zotio kachala po kalhusuno miethoga sosie po kalhopo nguletado susa uko ngusha ti uko ke puke kirgo diego ke puga shunu hakwa po basha sa ega chunu nguleba rofagi zatia tofga to susa ngusha iside asam ha porito modala ha rofagi za ke pen fem hodzunu aka juka top femede ega chusu nguga shiginu poke pumagola kra mourn krakachasu musha mu krakachasu sununo poto pochkarnyolie meekness humility musuno parkelie sununo pothalachwamo
Deri renyo ke liye sununu po mengu ke di po pardaga miethomor so ke cha mengu su la po ke nye se dia ha pivodi ke khesliro mi po zepu ke ba mi po ropfe revesu puba ke cha kem he ke cha sungulie kenyo diego pengu soro tenye thatha soko mohala shne mo ha ko liro lerdi mi po khege chu ribazo there is a me yazapadi po relationship uze ke khege ga chasnu se musedede pengu kuso tenye no nguledo mengu meje aka jago see mengu meje aka jago the merciful uko tenye diano liro mercy mo grace ani ha puke krile mo mote nguke meje ika chu bi ke ni segatala there is mercy how hat zemata mi tsofengushedi su no umumejekta compassion for people in need mi popugacha mercy liro vodi mi chagaje mori mi kemejegaje mori hake repose ke segaje ke pumala no vodi soko nasiya se soko ze ke peroshiya se grace liro ke puma mu ke pumalanu ponu ke mejeto kata guilt potopo pe joto kata su zeke peroyashe la mercy extends relief mi bu no earlier cures chekamenesia heals susa pika shohosia gaja mori krohisia gaja helps you see there is grace extends pardon cleanses and reinstate ka jova shwaya chekma sashia sidi pothaunu sela worshia hani ha ke ni ke perobazo mo go tini dino liro mu ke meje pori ke ni yesu no pubaya pulevi kristami po chekata sunu mu ke meje merciful how ha bamoro shoga su pusha pochaesa kristami chele tadi ki junum hakerezeka seka jogono no uto utso boledi mori uto boledi sogo zedi ka peromo taga su puba mode ki julali ro u message ko revenge u kepuga to su ha kathagose mi ka jova ka to su sa zvimo chenjemo deri meka jova shega mingu meje shega jamego ke dipo mhega mingu meje ka jago thajaga ptho ke klam ne sokori ngu ke meje ngu le zotyo ka chala mingu meje shiro ngu ke meje ngu le yashe jisu es mhega chapo mathi soro kire dino pusha mo suliro no meka jova shaliro tige ka ban pori nka jova shato isi hani ham hapo porhiu postailo susa kim hidi musha oke penyefe nguke mejiu po mercy ngule kato mo po uke jova ka forgiveness of God su ngule kato rediga sha tenur diga sha no su ngule ya mu we su ngule kata ZHAPU ke dipoga su we meka jova la shali ke viu no ZHAPU su paria Hano ai me ka jova me bizoli ro ke penefa aka jova shwata ka cha su situle momoshi more su ZHAPU su nguli mo ka cha la mne o ke penefa aka jova shwata li ro a themi higa chapole idi o ke penefa aka jova shwata li ro suwe akro ipese di aburi me ka jova le ke vi mo vasha zoto ka cha sus sake keba sla uke jo vasha mo megi mingu mejega sha hakwa ke keba ga cha sasari leshnya mo mingu meje shali ro mu ke meje uto uki la voria she eke cha susunguli sla uko bu uko to uko hu fledi ke me kredi krista me chega ba modi padino se di meze ke perodi sa mingu meje ga chasnuri kathocha morsho ga chasasa ngulie chasuru kuso tethano
unu kemasago, the pure in heart, you see, the pure in heart. Unu mesagaja ha tenu mesagaja uko moral purity, inward purity sukonusa ke pubamo mesagaja ke kribosar ceremonial purity ko poribaya. Cheliko mefe dieno uko kinhe ke pusa shitamo kishi there cheliko mefe dieno. No, yo ke pusa shinbajno. Cheliko mefe dieno kuso semu dieno asu presido. Suponie Jehovah ki je krugi koda mu suponie pokama sachno taleta podje kama sa clean hand mu ponu kama samie isi clean heart u melupie ke ti jenu shya kamoko mu ti jedi resek moko zoto kapenefe zeka seka to suno mori kapenefe zeka sele ke visu tenu kama sano no pozeka mas ke semorso mu ka selia ka jazo Ogom haka shochodo da tenu me samadaliro hotsuga penefe moholi modaya. Deri unu me sadi ato agi dia totu bazole ap non tom ha basaro tabin akesha jedi chiliko kribodi sertefenu search me o god su sukim hidi. Unu me sadi ma porike viega josu ba modaliro ka penefe gi dia tok ka penefe ze ka peroga josu repitaya. Muzla udie mesaga bamie, unu mesaga bamie, ke penefe ki je krugi. Vodi pose ke seleviga je su ke pushe. Mo, uko hanu farisi me zepula la tada de farisi gori uka masapo purity po susa ugori doje mususa chipi. Deri ugorio po kengu viegote. Nanyaga che ceremonial purity Sokose lepe kradas la farisiko jisue farisiko thaga chuno uko condemn shega chuno jisuri podie sue chlode uko thashmozo te hemo mekhugo susanye ko pokhe khaba ga jazole deri ponuli ro hake shoker hugo ker tsege chuko Mie viekergu mori wickedness ke shokotot subayale uko kipuga jese so sie kengu liro me krugo haidi ken hepekrabe ke ba mhega jozole de punu therugo hake shokamanago bayale idi farisiko zepuga juno si uko tie tenu me samor shoga how sermon on the mount how potimu zedi ke khetu bazo lamna tenu heart righteousness baba mutejo me zidi masaga rule righteousness baba mu uko puga ba ho haliro susa tenu me samor shoga cha mu tenu me saya ga jamie go uko la thajaro ke dipuga ke krilamnya suko uke penefe nguzo tyoga chala uko ke puga thage meditsi ge jozo unu me sadaro ke penefe ngubada yazo uka penefe ngudayazo tenu me sagache ginu ato angubaga mogo mi ke kari sunu bayado potike kranu uko tenu ke dipom het tubashi ga su sedi lumudi ke vief do ga ari ato magrupo ke vief badi ngula lile ga siga thanu ba mogori siga thanu balivi pokrava do ga play acting, mori hypocrisy, kathara dogata su mula lelesi. Jesu Christa rabbi temye luka vorgo Jesu Christa rabbi po numesat zigeje sasa Jesu Christa rabbi zo paike pumato mogachla. Derugo Jesu Christa si zimye chekata susa ukori tenu mesagaja hau habu kramimele moroshoba. Gerglamanya unu mesale liro kepenyofe nguda yagaja hi pesedi kepelem hiunu ponguda yagaja mu kunyepo poza yesu ko nguga chunuri we soko yagaja susa muliwe tenu mesagaja susa pushadi tenyeno uko verse tefun pardo ta tenyeno liro musul kedibuga vitolam hatche yagaja go tajaga fotoisi peacemakers
Unume samoro shoga su PUSA di peacemaking su ZHAPU mohanya ke khetu baga su lela shine. Ted dono hake vichika to su unume sadi chmorso. Conflict keze shoga bago mohovoli ro mahora miepwe hapo petsake kragasha. Tenu ke shotatienu no, tenu ke zatatienu no. Hapo petsagasha. Ai posile isidinu hapo tsagasha no. Keze shoga su sabayasla. Hatchape vigaja peacemaking su no tsagatwa pomhodza tigino ke pugasha tenu me sagaja su pie su puperigasha su potani segaja sasa lewe. Mugo Kristami ke hupuri. Uko bu vitho tsagatja no peacemaking no uko pernaga chunur uko community lari levi uke hulari levi there is no chamorosho bigaja sasa pie ke PUSA jisu epugaja jo avorgaja ke zegevi sevorsh do di vormho isi there are yecha sevorsh jeho Sala poe mienyono poesi po pu perhegatoripu mienyono fo poesi po jo perhegatoripu mori miefo poesi po niefe perhegatosripu lerdi ki krunuzoshiri ke perhegato sierdo ho isi musla conflit e bazodo posieji chega no ma ke reprise ke sel hote isi di ledasho jisu to pusho Salaki krunuzo shiri kathos sedi real sedi keze shogacha sasari sierdo. Deri uko ke kiro ke dipoga. Uko bu vi tochagacha keze ke vi chatate uko bu hachamor shogacha susa pula. Mohano uko mohosa kerliro. Ubu keze vigacha suno. Ushechadi fali jesi. Pursue peace. Chale che vi c'è, mi petese di che se vidi balici, Romeo con resi pu. Che se shoga chawa che penyo fe ponimo mo, che se viga c'è reconciliation, peace and reconciliation hawa che penyo fe thotshasha. Pono Gesù Cristo che tsepi uko tsidi, uko zedi, uko bupo ze che se vila che li Jesus uko ngulie. Che penyo fe the author of peace and reconciliation. Musala reconciliation, mori vitho, peacemaking chea ka jamia, ke penyo fe thopo chba, ke penyo fe divine work, ke penyo fe ke leu sem hatchba, musla thejao ro ke dipoga, ke krila mnyasko se u ke penyo fe nyo di kiezoto ke chalaisi, ke penyo fe kem hetu dim hatchba so ke penyo fe nyo de musa. Salam ha ke peacemaking num hatchea ka jamia ko they shall be called the sons of God. Pokrashya gajau puri chba ka chikim hi deri hanuhari ukor mekrozomoja sasriba uke penefe pomare sedi peacemaking su sevorsha Jesu Christa pono Jesu Christa kapisedi pomare se uko pomake resa ke penefe de pomare ga ngi chaba mo deri kurim hakro ponu poma pidim hatchga no poma sumorosha ga sasbaya German theologian Dietrich Bonhoeffer cheap grace iga chepo PUSA pomakaja mukemeshe cheap grace sakem hedi peace sheri cheap peace poba vitho pomakaja mori pomakemeye pobaya musu pomaliro ogo teza Jeremiah tiki puga cho nune ba mozo sheri sidi ke tije Sete che si mi korosu pudo yashi. Musuli rosa reme krodi vashagaja cheap forgiveness suwe cheap peace sevorshdo. There ugo buchunu ga suli ro pomakere. Musu no pige chunu. Noe ledi mikenye mori krokenye kaze shoga no samolevi. There is sunuri pomasuga toba. Hatsate ferrier neshamosha, hatsate ferrier neshamosha, Tigachri chido. Hatsate fewer nebado, hatsate gon pejodo, hatsate fewer nado, hatsate gon pejodo. Tatari fodo.
面嘞 understand 起来么个这是谁做的？么被结尾个这耶稣知道，么这个克瓦里个位是个这里吧？么有个不 there is so sure 有个不，哈个位个这 peacemaking 好哈别有个别来些，给胡努里多，么给胡努这个这地个，有个别人非不给胡不给些不吃吧个这 oneness 不尼。Dari pula saga cesuro anya ko buka thonu sunu banyale mum haka shonu no nyeko khaseba gacha kept from evil su sirisas laugo keze pochu chabali ro isizo gacha diesu smo ka thonu mu potunu mesaga chuno keze pochba gacha su morsho abcc no KETHÜ NYIEPOU KETHÜ NYIEPOU vapo KHASHA SSIE KRÜTA NYIEPOU KEPU GACHA INIA ugo tie keze council bo chabaga jana unidi unumesadi mu keze unumedi keze bamorsle me pori pommeje a tnubaga chmese isidi ummeje no ke peroga su potumole mozlava po pushaga cha hano abcc nyeko nimo mu abcc kelle ununu mu ke penefe di ununu ke perodi ke ze pochaga su nyeko hemo liro nyeko to laleje nyeko to ke hura pori voleje adie ke chiri thusha ke gramanya uko ke ze pochaga cha hawa ke penefe kelle ununu modi haidi ke gupe kale ko to kelle ununu baga chasia sununu ke penefe hrugacha council hrugacha ko thochali kenje musla uko matcha ke pigonu keze ke vi tholam matcha ke cha sanu matcha ke cha sugunu pomares secretary pardo hamesi secretary zeka sedo deri suko se uke penyo fe nyonyo di kiezo to ka chala isi uke penyo fe kaleu matcha ka sala ga cha reconciliation su chiga cha muke se selavor ga cha su chiba ga chala suko se uke penyo fe nyonyo ko to she mo ugo kerdi thalau su se mohoshido jova chatethau liro verse kere mu kere po kere ke niego no tuke sabode ke me thola me bu upese ka jago isi ta jaga pho ke klam ne tige ke disuko viezo ka chala ala me ne ko tha chiu ni pese mu ti jedi niegi de ka sho ne ko puro ne ko ta jaga pho isi tie uko peacemaking pusha mu peacemaking u zedi posio liro persecution pulasha hani harike kepevi seba keklamnya uko peacemaking vit tholam hatsha ke phino harme krozole hoga chasui ke pusha de mo ha ke vit doga cha vit thocha ke phino microporo su petsuya Petsuga cheri o iga chozo. Deri micropoliro su initiative piezo di su kaga chosiga cheri chaya mu dear nega chosu sa chapido mu chapi ga chosu sa chavorzo. Mu siga choseka sega chatiki ke tipo chele no siga jisue ugobu. I unisele isi unisezole rejoice and be glad. Pele ke mome ke mhedi minye ko pesse ga chatti ki umme sache heje retaliate ga cho susmo ugola ugisu bathor ai me bovoro ni ga moch se sa jemotie pe pian ga cho ke mhedi retaliate ga ta sa nia marim ha povor di unni ga mo pose ga sada me u pesse ga cho pose ga sada liro su phawada ya uke u riche phawada ya Hichume kem hedi la pimo habo phala di meho pesega cha ha ke pesega cha die grupo morize ke sewa da cha su ka vora pete nu pudo da ya ubu sile nu ga cha sere pumo siro te fe poto porzap foko meyo ba ga cha ke hedi am ha ke repose ga sa am tu na pese za se sidi sa ya meyo la sa di
mi pop ke peses ya ha theke me yo bada ya gaja ubu si ke churich nu simo jirom ha si ke je ke se ke le tiki ugo mi grupo ai ha prema la sa stoico unisce unico unisce sicrimo unimo shere sicrimo de there's a def ga je ke mi ubu si le nu ga churi pumo mori ubu ai Katagos se isi no se por crava di no se di notiga ja nico mi apesema nico ga zo uko reaction ke kriga cha pare amio pesse ga shati ubu si heisi there unni sezole rejoice and be glad ke di bolaga perga no pocha ses sa ngulie mo pocha poliro tigi nico ja kravizo ko to ga chala no nico nile jesi because your reward is great in heaven. Where potununum hatcho doelo mieto upesebari tigisa u deposito u kinyu u jakrausa khozozo. Salam hamo doyopozo tigi voro ni sedo iga chununu su pusha. Kerkri poliro mi upesega che hauha tap thochaga che pot hoga che za sibo saba. Uko verse kerke nenungu gole. Je tietza sieze ke sigo Nico Mozo Vogata Gori Sidi Mebu Peseho Certificate of Authenticity Certificate Japu Mio Pesejo Japu Givise for that where put to Badaro Etiazri me Pesevorze Tezri Sidakesigo Pesevors a Pesegabas I put to Bamusa Katonum Hachatamu Ikechapuri Saba Deri Cha Kemeye Poliro Me Pesegacha Nico Pesegacha Allah Nunu on my account isi Allah no mi nieko peseli ro nieko nisazoliche isi utovo krake lebo cheka krakawa bola mio pesega tasunu unisegaja pochari parlinja there Krista value la Krista standard la Krista righteousness upokeme thola mi peseli ro nisazoli isi Kehou keri me ko kim hega haka chego pengu chekya provoliro uko zevordi metcheke hunu uko nyegacha uko vesha metcheke hunu uko vesha uko haka chego tu te pengu nunguledo uko vesha di uko kipuga jo Jesu Christa zanunum ha poepula sa hetale isidi uko kipusha sidi uko khasha uko release sha Mu uko tioje ke chetigi ke dipo ke lese todaga uko nisse di todeshe haka cheko pengu hedie ponu uko meche ke hununu they left the presence of the council rejoicing isi uko nidi todeshe klamne aish ubunu Jesu Christa zalari ke mejelia sa ke chme katasa idi Krista zalanunu ke mejele ke sathe mechele kata uko nisedi tiokata ssacha salanunu ke meje ke vor ke tiki apetele piu zita morivi jisue puga cho nieko nisezole ke mo ha puga akin her preside verse care nuli ro third person nu tu ke methola me upese ga jamie isi There how puke mechela shmor shoga chupo ba mechesla verse kere punuliro second person no uko kipula sha ala me niego tha jiu nie pesemu niegi di jliro isi third person ke krigo theniego puke kere kem hedi third person no ke me thomela ke me thola mi upese ga jago thajaga pho isi the third person no pusha dereka Jisue ko patawade ka deri mapo balo edi patagile ko puhufa ke basa po jo niego ho second person no me Allah me niego peseli ro niego tajaga photogo ho second person ho zu go kipuga sha diorisa salam ha hi ga chukropo sa muliwe muke me jega cha susa rmo Deri haugi potheja bagaja sasari ngulale mu ubu ni thorzole no gaja krela manya pochake pugasha soko ha potheja tsigaja bagaja ngulewe mo look sorrow
me fesso no pugaja abusu prososipi mi upu pevi si dogata suzre poke mi chivo bagaja hanunguli do mi nyoko tagaja dear nada moshi there mi utse sizo variso viso mogaja porisaba look soru me fesso no haidi tusha temie pete nie pupe via ga jakowe che chilete che crilamonya uko ponyo kori che ti jesiete che sikogi se che mi chvorzo chla isi che ti jesiete che si me ko vor che chsuko so pupe vidi uka sho poripu mogata ote sus universal popularity ai vitorzo isi dei potodum hatsaga toko suko pu che meje suko tha suko mele 이게저 보리사바 어거 태자가 토고 베티투 차우노 게디 봉물이가 한놈 하보 하리보 가시게저 깨펠레미 보아 하이게저 메세웨 이디 히게셔 수스물이데 테리오노 김해바가 우거게 크롤라게셔 쿠투플리디 포토 포로프트 프스고스 레디누누 그라게저 모 포케쇼케 후고 poka pumagola kragasha sigacha musha musu potchaker nyo pesedi pupu mezeka peroga chagono ake me kodasho ha isidi metoke hu pupu bashir posusa ule kathole idi poto positu gelie sus musha there is sununu pothala chda modi kapenefa ke me tho sus fat the hammer gacha am tho sanele masasanele mu ke mejio mu vigacha sunu कि हेसाले नले एक चक में के लेसु बागे चस सरहिशा मुशा ओगो दिएनो नो थानो पेंगुनो नो थानो मोहला शरो po खेजा पादी po community रिजदी के पेरोदी po तो po याफ बादा मुदी पादी नु सेदी मुके मेजे सुसशरी मिंगु मेजे शमोर शोगचा सुस मुली mu dietho metodi transparently ponu mesadi no sedi hatshagacha mepo kaze vile morshogacha ko hakiam hapo push hakia ke kripo pula sesi temie pupie ka jogacha modi ke penefam hodzonere motemi hodzonere ponu mesadi mepo kaze vigacha hatosu chagacha susemulewe musigacha chmorshogacha pie uko pesesha musigacha no ke dipo sabaga ke meje do ho igachurisa me nke siu sile modado nga chu chilimo su pochau sile modado deri sile ka ta themio ponunu thetha me poe pogi siga chaka bawe thajaga photo fa thajaga ka photo de mu how ugo mohola shiliro puga bagam hedi ki ju hu culture of the world mu jisu gino temie chagata counter culture of Christ suhanya ke thotsu tubaga Jesus ngula lelesi ki juwe ke dipo puyaga ke ni me ko su se thajak fga chute deri jisu hyunuli ro fgi chatia top fga cha sum ha ke ni ga cha me ko pa haidi u ha pore le pesumodi haidi luka thago phito ga cha suko se thajaga famede deri mi homie uti chochde ka phumal petsudi ka phumalanu hagolanu thenu shobaya ga jago se thajaga famie ga cha lesnu to mode ki jum hinguwe ujo sholie mi perazalie ke mi kozale uthes koza ke ligo se thajaga famede deri jisum hingunuliro rnyo menedi kyoke chago thajaga fga chsapu kije kengu nuzoga chwe pevga bago utsuga bago se thajaga famiede deri jisum hingunwe katte herga merchga bago se thajaga famiede kije hingunwe uto tuyo chbaga mind your own business to chbaga chsa ya hazuto idi melawnu nyamode uto la huga ba su pe ai chile zhe mie ige chunu deri
DZIESENGUNO che Metchazal Zolivi, Uker Raza Zolivi, Marimha Ermolivi, Deri Padinusedi, Mukemeju Pekrasha, Mu Kezekevi, Shakaja Skopie, Set Jaga for Mieside. Kijim Hingunwe, Chu Chiliro, Uto, Kehubo Chanari Chiliro, Ega Jube, Tidi Chigalime, Set Henu Tajaga for Mie today. There got been a film on Zunwe, Tenu Massa. ACD Tosus a crashage momie, set Tajaga for Miesi. Ugo, Kijim Hingunuzogajawe, Heidi Meyegaja, Moril Hurgaja, Katagobagaja, Haka Rezega Samobagaja, I Taja for Zavale Isi. There is Sum Hingunue persecution, Mebu Pesebagajago Tajap for Bagan live. But Hingu Kekrit to Dagaja. Salago Kengu no. Pemozodi etuetide izowa hike. There hike chukrupo bawe. Kijuwe haidi melejozodo mu haka satfa piesedi hachepe vigato sazatiri tajozodwe. Progress suse mengudi tajozo. Krista milaro ke dipoga. Uko we satsevo dinuse potitala no ke dipo mhedoga. Po anye pepi ke chunhe ke dipo ke mhedoga di judgment. Musidi tigi ke diu vorga chuno ay ke dipom hedo ga ga kelle tie ke nguyo modi petse ga cha pothalau ledi tu ga ta temie chmor sho ga cha ugos nu leshike slanu no krista se di melor ki janul hu ga chuno shre hoke po melanu no rasome ke mheda to dem hapurimo strangers in the world sida to ugom hingu ke kri ga chla ugom mengu ga mogem he unwelcome guests Isiga Justusari Chododeri, Gijo culture, Mo Jisu Christa, counter culture, ke creepy Hibagachlano, Ugo, Hako Halepi Sedi, Podio Lesashamo, Podio Bu Ugi, get Hosakilias Churtene, Mohako Pugakerno, Jisue, Kiju, I Temiagosumu Meja Torle, Idi Ugo, Tata Pugasha Hako Ugi Bagachum is a Kiju, so Hako Muke Meja Togodado. There is Jisueskola, Diadaga Sokola, congratulate Sugar Josuste. Kiju Kagawa Temiago said Tajaka for Togo Iside. Ugo Sidi Temio Puga Shunu, Apulil Hode, Pubeke Kega Shazodado, Poti, Tagatala. There is Sidi, Niago Kijake Ziezo, Niago Kijatiezo, Mukijake Ziezo, Igaju Bar. You are the salt and you are the light of the world. Flanu Podojago Tomoliro Sukamatoga Merono Parli Angeli. Ugo tie Christamia di kidi ki jege ziechele moga kim Christamia krapida di kidi ki jela ke metiechele moga idi ugo to ke pumu uket sobaya deri pochat het ha go ha ugi ba moliro mo haiga chekal hunul huba moliro ki jet ziechele genje ki jela ke ziechele genje ni pubu go crossdi podi ha go ginu ugo arch sasha tinya ni ptavze Telanu, Ugo Pete, Kesesheta Lidi, Sadiku Trigenidi, Heteta, Ajisu Kehou, Pelian, Okelino. Ajisu Kehou, Pelian, Bazo. Ajisu Jose, Hurina Bazo, Abu Shari, Dolie, Chalatiana, Jisu Kebuko, Abu Chabi Zolie, Jisu Anu. Saliece ahaburi dece bizole amu meşe apu gela şadi
ZHAPU AJO CHADI JISU KEKHO PIE ATSI ABU POTEPU MIEKESA NELIECHE POROFABURI AZESI DOLIE JISUANU CHEKEMESALIECHE AHABURI LIECHEBIZOLIE AMUMEJE APUKELASHADI ABUNJO KETSHE Ego ke kriye ke penyofa poti hawala ke teze kapien tsiawe Ego bu jedo shiri tsim he di vordi ke zedi ke pekro nrsyo ke legola ego on peziwe nketse tsaligo nunuri DIEKEPU ke chego nunuri nki chaga chego nunuri NYIEPOU no jabi ego tsikashla npezie Jiro hego bu jedo sikele kem hedi hego tigi miegatala hego bu nchata medzi mo no pugasha kelhus sedi lulike vimie presiji kijuno hubazo gachela kija tessa susa hego vathor gacha mo hego risiko ngupe kraga shatiki heto hethau Heka vagachari mori henush yogata tirinia dio. Derini pu ngino mo ndie njoko metzige limie tajaka fatomuno tajaki tadepuri kapisedi siedzimigo tsushi hego busuko se lepi hego nidi hulavo gatugo no tatotsa heti tsotsa di nsika medzimie che pregeles tsuchi Kehou sedi tachige krigacha kavopetegunza shri nuneubu hego miepu bogacha zesitu lechedi Jesu Christazano chashawe Amen